A? Hej! Molim. Drži da je kameru da sam je rukavicu. Tamo, ne tako. Nego je. Tako. Tako možeš malo okružiti. Dok ja ovo riješim. Tako. Znaš šta, ja sam išla kopirati. I što okružim ono Luka, ne smijem biti prekida. Bravo, hvala. Čuki. I sve neki kamen, ono znaš što ima. Nikad ovo možda da zove nekako ne možeš ovdje, znaš što ovdje je govorim. Ja vidim šta se čuje. Anton prešao iz Vukoda. Ja što ti jedva izašla, ićem sad, mora otići do Tomi. Ili još radi Tomi? Ne znam, tu misliš ovaj. Aha. Nisam vidjela. Pa nemam pojma, naš dućan se zatvorio što još mi tu uzeti kvasac, pa nijam nešto riba gdje. Ne, kako to lipo. Imam ti ja digo kvasac ako ne nađeš. Imam sam i ja, što mi treba vjerovatno. A? Ne. I jako vam je. Adriana je propala tu. Ajde Rikec, stavit ćemo to na Ljubi to. Ljubi to! He. Ano da vidimo. 3, 4 sad. O majke. Ajde Brane. Ovo brdo se napravilo. Brdo od snijega. Sad će Brane. Ota luđak. Najeo se sniga. Sad i ti jedno, ajde. Ko ste izvuć, zašto? Agora, vidi Petra. Ona je balkoni, ovaj sistem da nema spava.
Ja ga ne pamtim već. Samo ovi što su 56 toga pamte. Pa mi ga ne pamtimo, boga mi, ja ga se ne sjećam, bar što ja znam. Bilo je snijega, ali baš ovoliko. Jedne godine ga se sjećam, mosurki su veliki visili vam. Da. Ivana Vejića, ulici, ovdje na Ali nije ga ovoliko bilo sigurno. Onda nije bilo otišao njega na moru i oko. Čistija malo, ali ne kažeš veliko. A do nas balkone mogli smo staviti. Smo mi donji ovdje prolazimo, ali gore nismo htjeli kuću tvrdo. Šta ćeš? Amo! Sve je disk. Pošto su drva? Jel' Ante, pošto su drva? A Martin? Martin? A pijac. Ej! A to se ti jebo. Majko. Sam mislio da je Blaž pa da je Ante. Snimaj bolan, ko zna kad će Snima, ko zna kad će ga više vidjeti, ja. Možda dogodno još gori, kako je počelo. Mi ga bude gotovo. Ne čudilo. Mora još malo Aj, dobro. ali večeras neći. Neka malo stave, dosta ga, ne treba više. Eto ga, hoćemo li? Ajmo se voziti još. Malo pauze napraviti.